Onto burabote kumenyekana ni mwingi kaunti ne Meru ne ati gavana Kawira bimya bikai bithiri na agitire ugaruruku kiri kanjo yawe ya maminista kikira gikuoneka ta kugeria kweberia batirethero bakingatwa ni mbunge kaunti ukiri ugaruruku bubu minista bana ario wakigina CPM Monica Kathono ni bathamirwe twanyene twao na kwe watwanya tungi Kathono agikwa mantune jamiunda kumanya na bubu munini wa speaker kiri mbunge nthiru ya kaunti Elias Murega na atariri tebura kumbike gukarekani onto MCA baba ni bamukirite report ya kamite irera chunkanaga iraombara kweberia CC baba itene na Boniface Mongera na gutwacho noe gavana Kaira Mwangaza bene MCs babunge kaunti ya Meru kumabosho kerotero Meru kumakire bunge senete ja Nairobi ibethire tubatimanirite na inyabagwatanirite tochio ora wakiri monge mbere ethre mwarukia ukariatere gavana Mwangaza akoni MCs baba bunge kaunti Meru tukonda kuitha ngwataniro nabo na ntagaro wingi kinyabo mune batukonda ngwataniro ewe ikwambire kwithira ukirikana MCs baba bakethiro bakiurutia CCs bonde baramarito jojo jikigwatikana mono kagita kaukegambara bunge senate na maite mwanya gavana Mwangaza akomenyoro tindarere kithiritwe na sorenta irachiawe aria banganirie na njere rungurungu nenye witho mono athamia na guchinchene CCs baba mwankira nande ibibiri na nusu bithiri CCs baba bathamitwe na njere baroga nteto iria itatumiro kirinde kya Meru CC Daktari Faith Mwende athamwa kuma Kirimanto Amiunda aikwa Kirimanto Joremi CC Dhuraniro Idhana athamwa Kirimanto Joremi aikwa manto barabara Ibrahim Otweri athamwa kuma Kirimanto barabara aikwa Kirimanto ja Kigina Monica Kathono athamwa kuma Kirimanto ja Kigina aikwa Kirimanto Amiunda mwerekera na mugojo muno ja gavana Kaira Mwangaza ja kubathamia kuringana na thibo bakirira ujurare kurigire batekethiro bagito obisine nontumia jao ja kiobisi na teki muntu kuringana abo nago kariko unande kamite watho jaila na kamite welfare irizo ritongere tu mheshimiwa Gacheri bena mheshimiwa Makasi igweta kuandika ripoti yao na bakinyiro into mwaka gavana Kaira Mwangaza na chorete karata na bamwa kwethiro bechora kirata mpumisha ripoti yekumera na obatigira tobisi na thina ende imutorora karitegete kere ripoti yao amwa kuga CS kembia ethero amona CS nchamba mbethe bethro bebutongoge nira shokete ugasisi mungane kenyinga ogima ethro butongoge no tunethro chinchania na inya kwangarathania ngoge bonde chibitari nene Meru ekwejana kuthamia ninya kubutana ngoge CC Dhuraniro Idhana orori minister Manto Joremi no ripoti ende kithirithiro butongoge no tunaire gavana Kaira Mwangaza metho ende murani jwa kwejana ng'ombe akimenya gotina sheria njega yobangania kumakire bunge kaunti Meru wapatha tu CC Monica Kathono oroneka gitakambira kwithirwa ithamo kumakire ministry Kigina wetakire ministry Manto Amiunda no reinya nkurugi kethiro irikanwa na tigite maendeleo kiri ministry Manto Kigina jagweka mitando ekina ndia kurega mbeca ndene kaunti Meru cashless alithirwa akioroterwa no ntubo shiringi milioni 78 ira sharairo mono kagitene kaigambara bunge senate ago ikiro thombe ntukwenarwa ekwa bakiri mbere ya advocate bwana Elias Murega orinya nkoroki alemsurutero municipality etoro thoka ugatere gavana Mwangaza ena kanya kuthambia nyombe mbere MCs bethro bechokera mwaka jotwitite auga kwa recommendation governor etikuga ethire na any other alternative tigai agastandie kwithiro engi kana suspended agini etikuga nonga koti komba kurigeria manzau atena choices nyingi cha komba kwethiro ate gutiga gitikiria oho na kingi bwana Murega ari kuringana motho ja bunge county kana standing orders okeja kwa gavana Kaira Mwangaza kethiro ebindiria MCs ba bunge county Meru na reko butangoge kiambia thiro bena nchamba mbethe MCs no bethiro bekurukia batiko batambwa kaire ontuburia bukabo mukiri gavana Kaira Mwangaza mbere masi sitaomba kwengo through any other report through a special resolution ya county assembly area member tagai msonda sponsete na through mbere ma kuandikira gere crack na athand members aba sainete msonda juria na akieza na tareria all the grounds iria omba kwithirwa akienda
CC ule omba kuingirwa. Then from there agatebo mchonda zora kiri county assembly na then ule ya CC akaewa hearing na akathikirwa wengwa kana through akirio we na from there committee area special itharwe through the speaker igatariria guchunkona mantu jaria na yona mantu jaria zena grounds then bagatebukire assembly na through simple majority era na ndeka resolve ethira bakwinga CC na ikarecommend to the governor. Bwana Elias Murega bena moshoro bona Samson Timothy Kimathi na mwana mero kathumba baraba ikirithombe kithomo kya watho skuru ne UN ntukwena arua kwenda ku encourage andu kembethi nukona batu rithoma no koro na still to manage time cheto na antu ene on degree almost einya na maybe in the near miaka mekainga ya antethia nkethira area my PhD o aja UN da chigeta together na kithomo bibi on the tukuthoma most important mbere mai kwa role model to our generation na tubatetheria kuona kithomo at least tigeto as a person tugitumira gutethia mwingi kwa uria undikira na arua na induke mbethe itekia it is all possible kuongera kithomo inyegethro kanunu at one time ukathoma ke wirigiro bwangu ngugi no yore lakini uga implement kithomo kiu gya kugutethia mwingi na au nio maybe sheria ndathoma gantetheria ku defend na kuendelea ku champion right na ku defend the rest privilege. Ithajo mathomo jere unajo ntagaro wingi gavana Kaira Mwangaza ena meri ingi irikaba kuonekana ithiro kwa kethiro ithithia kaniro tururu rwero akethiro akijaru najo mutego jonge MCs babunge county Emiro bategeritie gavana Kaira Mwangaza nethiro akethiro ejutaguria kanjo ketho mutaguria yento wetera na kona ndeto nacio igiro MCs baba bamwirite kagitene gaka arinya nkuru kwethiro ukirikana gikaro kia mwanya kana special sitting ikethiro kithiga korwa kenda kurutia CCs baba ngiriportera Ntoshero TV kuma kengina ngine kine kimshusho Nairobi mbeta Boniface Mungera.